ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ke United Democratic Party berke Hill State People's Democratic Party ke ble trelang hapok akin hon Regional Democratic Alliance ha ka bede bagi election Lok Sabha ha ka arpulai trek laling kat arja arpulai ka pelong ige jingalang ha office trekam jang UDP komishibenta ban pendang ige jing panjang kershan yo kertong jang kani kin hon uba Robert June Kharjaren Hagani ke jingalang la sakhilang du president ke UDP uba Met Baling do u president ke HSPDP uba PK Pangnyang Kinong yalam bahakmat jengkini ki artli ki parti ki MDC berki MLA jengkini ki art parti ki bahiyeng bahasem jong ba Robert June Kharjaren lembat ki WD kinong yalam jong ka RDA habang itay ka mod jong may shopping hanti West Khasi Hills ban kan mau sai nong yalam jong ti ka than ba jong gari bag jai mutiru ilong hi mai u kongsan bagi te ba Robert Berpidon lagi di piro, using sengau nongway fi. Dawan katmar kasem gadon nantu banri. Dawan gedong sun si pangli nantu tambahan ni yang lang arteli lama, arteli parti, baka jimut kalong ba ban pen scam. Pan pen klaim. Ya ke jimut baki parti nom gede bantan kapor. Berkeladai kapor hari insan pos nem juga jela ke jogi bangi su sarong madong menta kasi kipai ba kari kasi ba i jogi bang tenken mau bangi dei na ke juga thamai kinong yele hill state ke ba jumperta menore no hill state no rest no hill state no rest bat kata-katai nadu kapor ke efficiency ka HSPDP bat ke UDP kide ki khun thangsi chongka te ga dei banton kumne mandarasi nakane jonga ko chairman jongka Regional Democratic Alliance ka RDA kepada ka Alliance jongki artli ki political party ka UDP bat ka HSPDP hagade ka po daga jing sukumen nga ngipen mana ba bat pen itu yai ba Robert June Kharjaren kumu candidate nagabata kani ke MP election arja arkusam oh nakalian jungi guys dulu ni snow Sibone ya kini orang ba ki nongelam ban ki leader jongka UDP bat kublai sibone ya kini orang ba ban ki leader jongka HSPDP ki bang simlay pen at sedem lane ban saksan halaga jongka jing sutu
Ngaku apa nong akan dikapon bangiyo lat ya kabanginya syong kum ni kum ka ali HSPDP bat UDP da ka mensim jong ka jing kot ka jing suba bar ka jing long sisul kata ngaku abangan penpau hang ni hadin bangina don sibon teligi meeting jong ka ali bangin poi syakarai jong u candidate ubanya kun haga election ke pemerintah na ka parti UDP pakai sembel jong kapong kubule sibone ya pi inoyalam bagi leader jong ke HSPDP ngaso bano ani ngaso donbok asingan iskam makro ka jipunyai jong kenran Bang Yolan banyak terekam bagi perlok ki badon ka HSPDP mata. Lengkap ki nonyalam bagi perlok ki badon ka UDP. Bang Idon ka mesim jong ka jingnya sotu. Bat ka jingnya pediang lem ya ki jing ai jumut bagi jingnya keren. Kata kalong ka base ke bandingkong ka bangila ya ka ban syong kum ni ka mangisyo. Bang ngais kam bi barok ki bawa na ka po. Ngem sempoy berkat ban poy ban full ni ka hol kan ni. Kubelai sibon mo pilih poi kan ni. Ladang ngimpoi sekali kapi jong kajing yang soto jumon ba kajing rai ban bo ya wayu candidate. Ngangai sekali mana pren jong pi baro pin keno ini gilida. Pin keno. Ba kadai hok ye pi ba pin keno yang ini gilida. Nrei ngaku awan hong ye pi yang ni. Daga mensim jong kajing sore. Bangi ngilak pediang bat sengap ya ka ke bagi pai bagi kren baro ki tua ban ai ya ka jing kesan ya ka regional party kalong ke bahag ke klip mentah kalau ke ban kliap ya ka HSPDP dan kliap ya ka UDP party nre abaka don ke ji soto jengot baka ji pediang lam ya ki baro kanu karai laban penuh rong ladang idan kaman ladang isu keren tang barong syue jet benrio tengah terai ngino me poisi sino ngidon kam ban perkat ngai ku kino ilam ku leader gabat ngasukmen mangano hang ni ba na baro artli ki political party lagalong ki MLA lakalong ki MDC, lakalong ki party functionaries, haka state level, let's see, hapa konstitusi level, hapa periang ini laban don hang yang tai, kiba nangi kung kino yalam ngin penbit biang, nrei hado mantahi baro ki party functionaries hapa party, ngilong kawai ke decision, kawai ke jumut, bat kawai ke rai. Hak beri bat kerteng jun Pak Robert jun Kharjadin kum ukanidin na ka parti UDP hak sembol jangkabom ya kan ke election MP ke bersama kaselong ST parliamentary seat ketika wei na ki konstituensi ki bahaki por ki baladem kala sei ya kita ki rurang ba ki pada khrau sisa kasan perkhat ke jongki banyasai na benta kariba kajap riu banyasai ya kajala bat ya ki isu jong kari dia hi borokoi hangki hapo dot bar parlimen bat nga suthu biang bakat kata kaburum kayijot jong kaselong parliamentary constituency bangan kit haka terpen ke jonga kalong kai kabang ada sokia hadu kata hanre ngadon ke jingkermen ke bakrau bo blai trai kamrat nong bu nong thau un don rong kat lang bat nga un ai yang ai kata ka jing start ya ka jing jampang un ai yang ai kata ka but ya kata ka bor bangan la ban kit ya kene galong kor ka bakhya jong ka jep riuhi barok kawai ngam sam natip na kanu ka benta maphi ki nong alam phi pensong nong rem yang bangan long ukortong jong ka adi ngalong tang ukun suet ukun rangli bom sam london ya kanu ka political background na ying sem kani ka pen pau sai ba ka jingjit ka jong phi ya ka pen pau sa ka parthai hi barok kawai ba phi dei ki party
ki babu akhmat ya uduk usuk ya orang li ujuki ukun suet batang suyo watang ya kene ke platform watang benyo ya kene ke burom kalade ke jingjot sisa bat ngakula rapi kumbo mapi pelabu akhmat yo beduk yo besuk yo kun rangli ujuki ki ngan continue ya kene ke mission jongpi banbu akhmat ya ki kun suet ya ki kun rangli ya ki beriu ki beduk ya ki besuk ladangan along kumbo MP jong ka Shillong Parliamentary Conference. Bila pensong nongren nanga lesi kumunong elam jong kiseng balang bangan sim ya kene kalongkor ke pemerintah kinong elam seng balang barobor ngidei kinong kentok ki jongpi ngidei kinong ben ki jongpi ngidei ru kinong peni bat kinong otrelang bat pi kajing jet jongpi lesi do breu na kiseng balang banwan syakane kabenta benmi khmat na benta jongpi syakane election kapan pausai bapi sungutanat bapi jet e kita ki breu ki paai ya kata ka constructive opinion na kawai kapor syakoi kapor lara kiseng balang ki jongi da kau buram ngim don rangkat bapi menta banopat nginlet nang ne khmat lesi pi pensong no rim nga lesi kumuwai na kisyakri barit jong ka balang benyakit ya ba ya kene galongkor kaniro ka penpau ya ka commitment ka jongpi bapi kwa beniat nang ni syakman hakalenti bau blai trai kanrat nong bu nong thau bat kinong syakri jong ka balang kinadon bentah ha ka imlang ka salang kinadon bentah ha ka sunset khadar ban pen khuj ban pen bha bat pen janai ka khule shibon ya phiki nong alap jong baro atli ki party ki bala ibit ya nga ban kit ya kene galongkor bang ngai pi ke commitment baleng ba kini ki lai benai tam ki bangin sayat ke campaign ngan ai ke 100% ke bamanga ngadan bang ngakbilenti lada manga harangkat bat pi gina trai sitom hakan ke election gin yo khe yo so jong ke jingjo ngalarai tang kawai garai pada khamat jong pi ki noelam ngalada bong bangam kwa banjon haka politik bat haka sin ningkong ke jonga banga keren lengba kumunong san hiba bangan ben ngan kentho ya ki wei ngam kwa banele ya kan election da ka ba khadau ya ki jing duna jong ki wei ngam kwa ban pentho bre ya no re ka wei ka bang larai jumut bat ngaso tenat ya ka ba mapi pila kersan galong bangin niat syakane election da ka ba terwa ya ki mat ya ki jura jong ka jet reu ka jongi bat jong ka parari baik ngakwa ban kerasai baka jai benriu henyo trep henyo skum ke jongi kan sei tangwai ubriu uban mi khmat syaka doror ba syaka parlimen ladangi pensyong nong rim banjit yu tau nong mi khmat na ka jingbang jong ki jingrwai ladangi pensyong nong rim banjit yu nong mi khmat da ka jinga sngo niam da ka jinga sngo than da ka jinga sngo bayi ngasem ngila bakala nadu pasadang Nasnyo tenat bersngap ya shibon ki jingrwai bang ekipok kit riang ki nongorwai bakinang la ban kentiu ya ki jingrwai ki babang hakajat mru jongi hangrai kapor banjit election kade kapor bangin person nongrim daki mat bat ki jura bagi jing terwa ka jonga sapi kelong ko pararbi ngin ya pai syaki mat syaki jura ki bomengi kum ka jai penriu ngi hap ban kit nang de syakmat ban pen sngo sador warba sa parlimen om de tam ki India bakan sngap ka perthei hibar kawai ki hapan pai khmat sangi kay ka bakajay penriu ka jongi ka terwa sa ka perthei kay ka bakajay penriu ka jongi ka terwa sa ka peace and security jong ka perthei hibar kawai ngi hap ban perkhat sani bha haswa bangin rai ki botom mayu bangin press akan dikapor ka bumta kadi kapor bangihap ang pankentang nila di kadi kapor ka bangihap ang perkhat ba suaban rai para ribeik ngesat yoi man kapor ba ele MP election katon au kalong ka ba duna do kata-kata lese kalaban de ka daw bangim suthu ba ya ka jing koridor jong ka bor jong MP la ne ka jing koridor jong ka bor jong ka parliament bun na pedeng jongi ngim suthu ba wat ya ka jing koridor jong ka bot para ribeik ngania thu MP bahkan ni ka hok ka bamanga mapi mentang ngiyo banjit ya kinong mi khmat kam syam la dei ka bangi sioi kiriu itri ki khala kawat jong kari bakajat nriu ki layap na penta kan ka hok bangi niyo banjit ya ki mene
Arspa Islam kari India kaya kun persya ya kabilat tang bon yo ya kani ka jingla lut ban jit ya kinong bikman hato kani ka kamram jongi ban kendo thala ya ka bangin suya pen ya ka bat sipila arpila isya bangin siya pen bat sipek arpek bat sanspa siya hajar ukiang lomba uterot sing kiriu khrau jong kari bak jam riu kisya ayap kisya janjar tang nam ta kani ka right to vote dan ni kata ka self governance lene tak swaraj ke bagi kata ke jing sensar dai ladi lada maki kil IT la ke jong im kadi kamram ke jonga kadi kamram ke jong phi ban pensionorim bat ngim dei banjit ye kino me khmat ke jongi da ke jing kende da ke jing long emotional bat da ke jing sengau ki bomla bantai ye kari ba ke jong jongi tanggan ni kawai ke bang skwa banong baka kamram jong kinong elam hakasan hima sima kalau ngom dei banlet pen sengau ho pai pa ya kijing kadi ban sim jikit kli haladi ban penbek ya kita kijing ladanga ngalalek syabaro kawai ki benta ki baya kini yo put usam bat kasam ngalalek dalam kajong kamet kumdong ngelang sang palang kamdon show kawai ke jaka kamdon show kawai ke sektor kabang ampat solo yu kejat kalau yu kejat ya baro ban ada kita kijing ki bagi pai pa kibasah kau pun kin pensengau yang bat kumu nong elam san pertai ngali pensengau kalai kita si pai ba kamdon jumut yang aku munong elam san imat semua kani ke kamera mojonga persim yang kecikit kli ban penbaik ya kata the first duty of a leader is to be a solution not a problem teller nang sim yang kata kecikit kli ba kecikit trelang nang nasi khaman gin wat ikta ki solution kumno ban penbaik kumno pempen bah ya kari bakajat menunggu jongi nado basdang jong kari India way na kimambo jong Queensland Assembly ulah dabong bakadon kajing deko hagariti penyekam hakajing adai bat kari India batni hadu mentang impat syamla solve ya kata kadi kamram ke jongi para rabi nang ni sakhamat bangin penbek ya kini kajing deko kenang ba kapateng ban sawan kapateng ban sakha kanong pai sangi ban ong bejin dang ila ba penbek ya katu kopor nginom baklat mentang Isa mepa ila dabong balaiti hana bangan spellau ya kita ki isu ya kita ki mat ki jura ki bana kalian jong ka ADA yin terwa sapi jong upat pa haswa ba pinrai ya no ba pinjit ngashkwa manong ngapi da ka basai wat nom jit yanga namar ba pisau thong ba pisau dong so than wat nom jit yanga bapisngau ba dei parakur wat nom jit yanga bapisngau bangidei na gajo kaniam jit yanga da ko pensong norim daki mat ki jura ke bangangan sa terwa sapi nang ne sakmat namar nganom la banlet keren ya kata kajing ik ke jonga parlimen ya kayin kasem jonga nganom la banlet keren ya kata kajing ik jonga la gajo ka balang ngatai parlimen rei kawai ka bangan let sa parlimen kolong ban keren ya ki mat ki jura ki bakajat pedu gajongi kadihok banyo nganomla ban keren lut ya boro kimat ki jura la dengan keren kan simpor ko basau kan tai ringan keren ya tang ki benta ki banga ngasngu ki balong ki badon kam bat ki bakham thamai hakane kapor ka bumta kimat ki jura ki bang ilayakit lingba ki seng balang na kapor sa kapor kum ka ALP upur usam ka jingdawa ban pendrung ya hati kin kasih ya ke schedule ka jingdon kampon yo yala ka jong ka kadat karoi kapar bat kumta terter kinde kimat ki bangin sanang ya peteng ban keren nang ne sakman kinde kimat ki bangi dan hak ban yakun nang ne sakmat ban pen urlong ya ka kiseng balang baik kawai ka apil ka bangi kwa ban apil sapi kalong kani nakapor sa kapor habang idon hakaseng balang ngisa yaong bangimdan kita kibreu kiban keren hangtai hapo parlimen ya kijing angnut ya kijing terang ya kijing kwa jonga ko handen ko para baik bab hidang dan hakseng balang mentang atarwa ya ladi banong ngangan dei kasur ke jongpi atau pinai ne me kata kabor bangan gerak ya kisur ke jongpi ke parlimen ngan keren ya KLP ngan keren ya uput usam ngan keren ya kajing pendrung ya katin kasih sedur ngan keren ya kajing dawa ke jongpi nam taban yo separate kadet bat ki
kiwei ayanga tangya kabor ngan kren na benta jongpi bat mentala na mapi ki usurok nganga na ki andai po parliament bro sikatang ya ut malung banom dan basnuthu ya pi bom dan basnuthu yang gi seng balang menta ngaladai si menta jong seng balang bat ngasnuthu biang ya ke jing khia ya ke jing angnut bat ya ke jing trang ke jongpi ki yin bendi ke ba philasong ulati uba filamat kijing sak thong jong ki polet ki ba phia ban pedret na kawai ka po sa koi por ladang idon ke jing asu thu jemut menta ngila ban pen kalai ta ki vision ki jong pi into reality ngin penting na bak jing sak sitom ki jong pi ki kes ki ba pi kes baro siranjan haka jing em ke jong pi kumbangaru ngakit menta siranjan ki kes haka jing em ke jonga ngide ban penting na bakini ki jing sak sitom ki jong i kin poi sak jing job nam ta kari bak jam ru jong i kawai na kimat ki bangi kwa ban keren hang tai po dorba parliament haka badai bat ka border international border kuma POE banadu bawandra ya ka 100 amendment to the Constitution of India ban ya panbet you put usam hapadeng jongka India bat ka Bangladesh lingba kami khalia sektor ngilei baki breu ki jongi keladu kumba sispa sanpho yat na zero lan hatamabil badauki la sha yangi ban fence na zero line kat kum gani ka amendment ba sispa jong constitution ka jingkali ya sarkar India kalong balai phim semla sa ban fence na zero line ya ki wei pat ki area kadi ke kamram ke jongi ban penbek ya ka ban ada phila kat ba phimla ban penbek kadi ka hok jongki trai muluk kadi ka hok jongki trai jela ban penting kena ba phidei ban ai compensation ka ba tikna syar ki beri jongi ki balayo pinomla ban siu compensation tang itu ibenta ba defense pihak perlu ban siu compensation ya baro ki wei ki benta ka commitment ka baar ki bana kalian juga ADA ni komet kolong bangidai ban sim ya ka jingkit kli ban penting kena baka jing ya karena esok apa dengan HNLC bat ka sarkar India bat ka sarkar Meghalaya kan point psychological conclusion kemudian jingmot ini pun sim ya kata kecil kli ban ong yaki parari ki parado parasnam ke jongi ki balalen lade nang ba Chelsea ka program ke jongki ki mat ki jura ki ba Chelsea ka dawa hadu mata kadang dai ka political issue bat haba ka dai ka political issue kadai bandan ka political solution ini pun sim ya kecil kli ginam kuasyo ban yo iya kecil Muslim ka jala ka jongi ngim kuasyo ban yo iya tu kecil pentrim hari tangkan ni kawai ini bersih bercakap kli bahwa sarkar India kadian buram yang kena kasing idri ke sarkar Meghalaya kadian penting kena bahwa kecingnya kun nam ta ban penbha ban kintiu ban penek pensa ya kari bat kajap nru gajongi kan poi sya kajingnya sutu jingmut